Sini physical fit in case sini mind bu fit inge so day 3 wa hai no lam so ge gesung day 1 day 2 no naiwi tong lai ke or jaga step no nang naiwi angkha khaiwe nang follow khaiwe tong na step ke nang naw ro nang practice to exercise ro khaiwe tong na jodi nang khaya khongkhang ke na khai sidi nai tongoi kono result ma yang na hani ban khai ke si result ma so hani ban khai sidi gesung tini day 3 o hai hai srang lai phinai te chini step no ke amon last part no nang kam kha naiwe nang srangei step no busi wei saksago khai sidi So guys, belai ni excited ngai tong na mai themen na 100 baht jora khaiwani try khaidi I hope nung day 3 ne step no bun kam khene saiman la ha jono step rang no ta khai ni seng sidi ke step kaisa no kom pa na 100 bar 100 bar khai ne try khedi waisa bai to khai man yang na waisa khai par 20 bar ke pa na 5 bar pa na khai 100 bar kara wani nai di day 1 day 2 3 day 3 joto step no kaisa step no 100 bar jora khai ni bangai try khedi जों आसुगजरा नाङो जोंनि फिजिकेलनो जों सेब्रावनो फिट के खाइतलां थामानि ओंखायनो आजा खायनो नामखौ मानैनो सप्ताह 6 बार खायनि ट्राय खायदि सप्ताह 6 बार काइथां स्टेप हा काइथां पाइल हा हायनि याफां जोंखनो 6 बार जरा के सालसा रेस खायबै बहायके खायनि बायखेनो जों मा खायलायने ओंखे मानखा ओंखेनो नों मानैनो नों ता प्रेक्टिस खायबै दङो बुसुंनि साक्सा इमप्रुभमेन्ट ओंखा नों कमेन्ट खाय साइ खानार मा खांखेनो बेलायनो सानाय ताने मला चिनि जे नाहर मुं तमनि ब कायसा दिगि थांगै दङो आनि बांनो निनि कमेन्ट न नायसिबै दङो सो केना सकेनो नार लाइग्रासनाय ते जदि नों चेनेल न नों सब्सक्राइब खाया खंखांखेनो नों सब्सक्राइब खायबै ना दे ते नों मान खांखेनि दलनो नों सिरवानि बाङै
नों शेयारबो खायै रमावो